man ni bakbak? Salita nga. Hindi hapon. Layo ka na. Lah! Mapa! Nay 1 million. Gani. Subayon ka na ako ni no? Milyonaryo na iko anay kay murag treasure man eh. Kani ko nung square. Ako ko nung nimpislito ko no. Unsa man eh? Naibak. Mapa. Nag-3 million. Chuyan eh. Ako ko nun yung tuplok ko ng square. Unsa man eh? Napod lagi ka direk. Imong gitublok ang square no? Lagi bay ako bito ni pislit bay naabot mo ko diri noon. Mo lagi ako ning tuplok sad. Asa man ni? Sakadal guro na bay. Tanak. Giparita mo. Kay magduwata nag Squid Games. Aw. Squid Games. Mao day gituplok na ko ang square bay kay Squid Games din ni day. Mao gid bay. Mao ding naabot ta diring lugar kay atong gipisit ang square. Naabot ta diri sa Squid Games. Kay atong atuon bay kay ko ni premyo ba? Up. Stop. Look. And listen. Stop ko no bay. Stop ko no. Mo ni atong unang duwaon. Green light, red lights, dapat maabot mo dire. The time start now. Green light. Red light. Tay tawa ni bay eh. Bito bay. Ako aga ni baho kay ilok. Green light. Red light. Abot na mino. Next level. Sige. Dito na mo. Dito na ko na bay. Kani, mo ano yung bisag unsa? 1 minute start now. Minute na bay. Tara, sige, tara. Time up. Time's up na bay. Bit tara oh. Tara. Alam lama. Last level. Kau, kailangan di ni mabalik. Muha. Bay, mo tara bay. Upo na nabalik. Nabalik pod ko abay. Managan na lang ta bay. Klaro kang eliminated tani bay. Run. Ops! Agtang tikyong unlimited. Oh, no, 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 no. Ada unlimited.